Hidipi along ahiring tangrak pen gari ka chetong inura pran kedam. Matijong ni paing ko raner kebarni arni kang sampor 5 lira minit plikebra phopor malom hidipi pathu aklam along dam chadadu ke kalong ahiring tangrak pen gari ka chetong. Ihum gas tengkara gari ke pang thega phai MN04 CO332 dilai anat ke pang no bom hot ihum dilai anat pen ke bang bom Grand I10 AS05E6180 agari yang bong ahiring tangrak pen ka chetong ajok inut kara long ka chetaba bang vijilina terang pia bang adimalong amada pran dam juilo la pen kar ke bek Thomson rong phar ahiring tangrak pen areng hu sonang lo areng hu ke so atuma pantong sekot pen dilai state dispensary along anpon halapu tengkar ke bek abang hor kangri pen ke bek ke paprap thekti ka jok silason ahoni ke phonang lo putara ratum pen chethan pon renti news desk report Malong news. Tengkar pen car si tong lo la 5 man kilo la spotted itu